laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وترك الأمة على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه واعلموا أن الله جل وعلا قد أوجب على عباده المؤمنين العمل بشرائع الدين ومراعاة العدل في الأقوال والأعمال وفي الحكم والقسم والشهادات والأهل والمال والبنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تؤرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالعدل عباد الله هو قوام الدنيا والدين وصلاح المخلوقين وله وضعت الموازين وبه تألفت القلوب والتأمت الصعوب وشمل الصلاح واتصلت أسباب النجاة وشمل الناس التواصل والتناصف. وحقيقة العدل هو وضع الأمور في موضعها وأخذ الأموال في حلها ووضعها في محلها وأداء الحقوق إلى أهلها وإيتاء كل ذي حق حقه. عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن بما أقسطوا في الدنيا. يتي الله سبحانه وتعالى تقول نتانك tagi kala ko taga kon adde hore ndiɗo leydi e nema makko e yurmede makko o suɓi e ko tagi kon o waɗi e ton ɓiɓɓe adam e nder ɓiɓɓe adama ɗum o suɓi e maɓɓe o waɗi ɓe julɓe e nder ɓen julɓe ɗon o waɗi ton gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala golliroɓe yamiroje makko ɗen woɗɗito kala ko haɗi kon. en seeditike wonde ala reweteɗo e gonga si wona Allah ko kanko tun o mara kafi diɗɗo. en seedi ke oɗo annabajo makko tedduɗo Muhammad ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko. yo allahu ɓeydan nelaɗo e sahaba en kisi e kamɓe e kala ñentinɗo ɓe hadargal ngal daro so ɗum feƴƴi musidɓe julɓe nene gotoɓe ɓe allah subhanahu wa ta'ala arsiki notagol nduɗo noddaɗo ɗo hande miɗo wasiyo hoore an wasiyo on hulugol allah subhanahu wa ta'ala. kulol allah ngol ko ɗum ɗo woni jooɓa meɗen yahugol ko allah subhanahu. haray rene e allahu seniɗo on gollitire sariyaji makko ɗin ande allahu seniɗo on o waɗɗini e jiyaɓe makko gonɗinɓe ɓen gollitirgol sariya l'islam on ko o yamiri kon e renugol nunɗal ngal ka konnguɗi tawa jommu wolata ko hina gonga nunɗugol e konngol koyo taw hara ko woluɗa kon ko non woniri haa ka yaha o
ko neeɓa ɗaɓɓiteede o a woolata dane tawoye ko ɓale hara anum ɗi ka konnguɗi ma yo taw hara a woolata goɗɗum jentiɓe ɓen inna wata on jogito wona kaari yeetima wata hoola julɗo hana wawde noon yo taw hara julɗo si o wowli mo o wowlani on himo jogiti no gasa e nder 90 tawa pellet ko wooli ko goonga pourcent on ko wonani wo ko allah subhanahu wa taala ko allah on anndi so tawi kaari e nder 100% o goongu kono amma yimɓe ɓen kañum haysi ɓe hoolota ko temedere e nder temedere yo taw hara si a wowli e nder 90 e ko pawdi kon tawa heɓe jogiti e neele ko wolɗa ko goonga ɗum ɗo woni nunɗugol ka konnguɗi nunɗugol kadi ka golle tawa golle maɗa ɗen fennaali konnguɗi maɗa ɗin tawa wolata goɗɗum huwa goɗɗum julɗo ko ni hani wawde haray musidɓe julɓe ko wona noon nunɗugol ka ñawoore nden ila dow haale dow on ko laamu ngun dow halfinaɓe ñawugol leydi ndin no waɗɗiɓe nunɗugol ka ñawoje maɓɓe ha hewti jongalleje on ka nder galle makko ka nder galle yo taw hara si tawi ella waɗi ka nder galle ma yo taw hara ko nunɗal sifitorɗa tawa jonnite jooma goonga jonnita jooma fenande nden fenande haysi ko hombode haysi tawi ko sonnajo ma mo tawata kala ko yamirɗa kon ko ɗum o watta ko haɗuɗamo kon ko ɗum o accata ko welete kon fof ko ɗum o watta kala ko mettatama o watta si o yeddodiri e sonnajo ma mo nanantama accantama yiiɗama ko yamirɗa kon o watta ɓuri ɗuɗude kon ko haɗuɗamo kon ko ɗum tigi o watta kamɓe ɗiɗo si yandiɓe goɗɗo maɓɓe ɓe toñidiri tawi ko o bonɗo ɗa neeɗiɗa ma o mo tawata jaɓantama ɗa tawa ko o woni ko tooñi ma ko o woni ko tooña ko waɗanoma kulle sey on ko on tooñi yo taw hara numɗal no ka ñawore ma tawa jonni tawi o ɗoftiɗo mo nananɗoma fenade makko nden e hoore mo nanantama o jonnitamo haqqe makko o numɗugol ka ñawore ila dow wiɗen ha ka galle ko wana noon kadi ka wondugol ko wana noon kadi ka sendugol so tawi a senday kala ko halfinaɗa sendugol no ɗuuɗi hara a nunɗay ka sendugol jonnita goto fof haqqe muɗum o andita yawmal qiyama allah subhanahu wa taala landitoytoma fi ko senduɗa ɗo sendore nde senduɗa nden ko waɗanɗa oɗa e ko waɗanɗa oɗa kon allah landitoytoma ko fi honɗum waɗanɗa kaari ronkuɗa waɗande kaari ɗum noon foti ko ɓeygol e maɗi foti ko ɓiɓɓe maɗa ɓen foti ko nene goto e maɗa ɓen foti ko ɓe halfinaɗa e quartier ma ko ɓe halfinaɗa e commune ma ko ɓe halfinaɗa e république kala ka halfinaɗa yaha sendu sendore maɗa nden anditoɗa nde weƴƴitoyde yawmal qiyama yeeso allahu tabaraka wa taala landeɗa ko fi hon ɗum sendiranɗa ni a landitoyto ɗum idan nunɗa ka sendugol seeditagol ngol kadi jommum o seedito ko woni goonga kon hayso tawi woni no wireten noon kufune ñallata e hoore kono yo taw hara ko goonga seeditotoɗa si hunde waɗi hakkunde yimɓe ɗiɗo ɓe yeddodiri seede ala si wona allahu tabaraka wa taala e an tawanoɗo on si a nunɗali haqqe goɗɗo yeeboto hulu allahu seniɗo on seeditoɗa ko woni goonga kon hayso tawi woni alaji kaari monantoma fodde gurdam kono yo taw hara allah kañum no weltanima saabu seeditagol ko feƴƴi kon hara julɗo no ɗaɓɓira ɗum ɗo e kala alhaala kono noon ka ɓeygure ka jawdi ka ɓiɓɓe jommum nunɗa allahu seniɗo on no yeeto en ɗum e suratu nisa o wi kono e gonɗinɓe allah laate ko ñiiɓuɓe hoore nunɗal seeditantoɓe allah hayso tawi koye hoore wonkiji moɗon ɗin hayso tawi ko woni hoore jibinɓe ɓen hayso tawi koye ɓaɗodiraɓe en ɗam ɓen neɗɗo si ko baaso ko allah ho woni ko alɗinta ngalu ngon koye junngo makko woni wota ndaaru tama on e tama uji aduna tañƴinoɗa a alɗay seeditoɗa fenade ngalu koye junngo allah subhanahu wa taala woni allah wata on jokku beleɗe mon ɗen fala tattabi'ul hawa wata dey on jokku beleɗe an taadilunde nunɗo ton wata on jokku beleɗe haron ko nunɗude e ka ɗaɓɓira ɗon ɗon so tawi noon on salike on ɗurnike on jaɓali on ɗoftaaki on nunɗaali andede allahu tabaraka wa taala e kala ko wonɗon gollude kon allahu on himo humpiti hay hunde o watta ko tawata enele allahu subhanahu wa taala andami fi muɗum haray musidɓe julɓe ko wiyete nunɗal kon ko ɗum woni ko aduna on darorta o ñiiɓa yimɓe ɓen hetta haqqeji mum ɗin wuure e jang
diina kan kadi so tawi ka marsay yimɓe ɓe rewa Allah no haniri noon nunɗal heɓoto e leydi ka wuura ɗon so tawi ko toñidiro wona yimɓe ɓen ɗum faway ɓe yawtugol keeri sariya allahu subhanahu wa taala ɗin ɗaɓɓitugol haqqe hay so tawi wona haqqe e mum haray ɗum ɗon ko yimɓe ɓen no hani rentade e mum haray ko nunɗal ngal woni ko darnata oɗo aduna darna diina kan moƴƴere tagore nden wuurugol maɓɓe e jang ko fawi koye hoore nunɗal ngal haray ko sabu ɗum peesirɗe ɗe wallina ko wiyete kon nunɗal ɓerɗe jiyaɓe ɓen koye hoore nunɗal woni ko fottata kala yimɓe welduɓe e hoore fenade ñande fenade nde ñorti o jaatigiyagal ngal martay ɓe hutodiray ɓe gollidota hande kadi fodde gurdam maɓɓe kono amma so tawi woni ko goonga woni ko weldindini ɓe koye hoore nunɗal ɓe woni ɓerɗe maɓɓe ɗe wowodiray ɓe jogodira ɓe wallidira haray moƴƴere huuɓita tagore nden saabu ko yimɓe ɓen nunɗe kon ɗum wona saabu ha malore heeɓo ko aduna e kalahara mofta yimɓe ɓen ko wiyete kon jogodiral e laaɓidiralngol reedu e wallidirgol e yiɗidirgol ɗum heeɓo hakkude jama o haray ko wiyete nunɗal kon ko waɗugol piiji ɗin kadi hani wonde ɗon wadul umuri fi mawdi'iha waɗugol piiji ɗin fof ka place majji kadi hani wonde ɗon wa ahdul amwali fi hilliha e ƴettugol jawle ɗen kadi dagi ton ka harmi toon jommu woɗɗito hay so tawi woni jiiba kan tekkay hay so tawi woni compte bancaire maɗa on heeway madama ko harmere julɗo on koyo woɗɗito ɗum yo weetu bimbi ala koye tira kooƴe kono wota weetu bimbi iɗa faggiti ko harmi iɗa fokkitiki allahu subhanahu wa taala ɓaawde on tigi ƴetti jawdi ndin ka dagi ɗon wa wadu'uha fi mahalliha e waɗugol jawdi ndin ka place mayri kadi hani wonde ɗon tawa ndi waɗaka si wona ka moƴƴi ɗon ndi waɗaka si wona ka dagi ɗon ɓay lande ɗiɗi no yowoniri e jawdi ndin landagol makko honto ittuɗa e landagol makko honto waɗuɗa gooto e majji dandata oya si a heɓi ka harmi a waɗi ka moƴƴi ko moƴƴi ko fi a waɗi ka moƴƴi nafatama kono noon kadi so tawi woni a heɓi ka moƴƴi tawi ko ka dagi jawdi ndin ko dagi yeeyuɗa kono dagori yeeyirɗa a faggitike ka dagi a mooɓi jawle buy kono a waɗi ka harmi fi a faggitike ka dagi nafatama kadi mutalasiman ɗiɗiɗi ko ɗi ɓornodirɗi gootum nafata kuma ko bee ɗaɓɓa ka dagi ɗum woni ahdul maali fi hilliha ƴettugol jawdi ndin ka nokku mayri kadi dagi ƴettude ɗum wa wadu'uha fi mahalliha e waɗugol ndi ka place mayri kadi hani wonde ɗon kadi nafatama ɗon aduna ndi nafama lahara jawdi no wawi nafirde cenɗe buy jawdi ndi no wawi nafude ittuɗo ndi on jonni no wawi nafude jonnaɗo o no wawi nafude kandi jonnaɗo kono so tawi woni ko ka dagi dey siko ka harmi jonnaɗo on no nafitora kandi jonnaɗo on no nafitora kono jonnuɗo on kañum nafitorta yawmal qiyama nafoytama o mara baraji hay hunde ka allah subhanahu wa taala bal ko wodanimo ko nangede e landede ɗum noon kala nangoyaɗo yawmal qiyama o landoya haray no hulɓinanimo taw ronku wonade yo allah dandu en hasboyede hasbore sattude ko wana noon tottugol haqqeji ɗin e jooma majji en ɗi fof majji jonnutugol jooma kala haqqe muɗum on abdoullahi ibne amri o ko sahabajo teddoni o wi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki yimɓe nunɗuɓe ɓen ka aduna ɗo fi kulli chey wa fi kulli makani wa fi kulli majal e kala hunde e kala nokku e kala ka on tigi woni si on tigi nunɗi tawi o toñata o janfota ko o hoɗata nelaɗo maaki ɓeeɗo ala manabira min lu'lu en yawmal qiyama haray ɓe hoore mimbaruji yawmal qiyama wona woniri noon kami wonɗo on fof hiɗon sutilam ɓer wonɓe ka nder juulide ga ɓen ana alal mimbari kada miɗo ka hoore mimbari ɗon sutilam on fof idan yimɓe nunɗuɓe ɓen ka aduna ɗo yawmal qiyama hara hiɓe hoore mimbaruji tagore nden fof no reeni ɓe inna ko nunɗunoɓe ka aduna ɓenni yimɓe nunɗunoɓe ka aduna ɓenni saabu koɓe nunɗi kon ka aduna ga en torki allah subhanahu wa taala yo arsuku e nunɗugol ibadallah inna al adla wajibun ala kulli ahadin bihasabi fa ala alhakimi al adlu wa wujubu tanfidi lhaqqi wa ilzamu bihi wa radi'u dhalimi wa kafu tama'ihi wa iqna'ihi bihaqqih wa iqafuhu ala haddih lianna alhakima dhillu llahi fi ardih ya'wi ilayhi kullu madlum min ibadihi qala allahu ta'ala walawla daf'u llahi nnasa ba'dahum biba'd la fasadati l ardu walakinna allaha dhu fadlin ala alalamin jiyaɓe allah nunɗal no waɗɗi e dow neɗɗo fof embere makko on no fawi neɗɗo ñaawowo on ka justice yo nunɗu e ñaawore makko nden
si o ñaawi o gayni ko waajibe makko yo daro haa ñaawoore nden siine e hoore neɗɗo bonnuɗo on e ruttugol neɗɗo tooñoowo on e taƴugol tama makko bonnugol ka hoore leydi e etagol haa jaɓinamo goonga on no waɗɗi ñaawoowo na ya ñaawu tu wiya lanni kondana wiya gasi koya ñaawu jonnita jooma goonga hay so tawi ko miskine hay siko lowɗo jonnita jooma fenaande nden fenaande hay so tawi ko jooma laamu hay so tawi ko jooma jawdi hay siko jooma teddungal jooma jaar jonnitamo fenaande makko nden fawa e hoore makko ko hanndi e mum kon daroɗa kadi haa ɗum waɗe yananeɗa waɗama fi wota Allah landoyoma yawmal qiyama tawa ala ko jabboɗa ɗum ko waɗɗi ɗum kala neɗɗo ñawowo darnamo ka keerol makko ka o haani hattude ɗon si wona no ñaawoɓe nunɗuɓe yimɓe ɓen bewayno e hoore ɓeya kono ko sabu andugol ñaawore no wooda ko ɗum watta sabu ha yimɓe ɓen ɓe daɗa miskimɓe ɓen daɗa sengo ley alɗuɓe ɓen lowɓe ɓen daɗa sengo dow toñoɓe ɓen ko wano noon kan nder galleji kadi kono noon kadi imamuɓe ka juulirɗe ko wano noon kala neɗɗo ñaawowo ko waɗɗimo koye o nunɗu sabu neɗɗo ñaawowo ko ɗowdi Allah ndin noon ka leydi ɗo koye sengo ley ndin ɗowdi ɗon kala neɗɗo tooñaɗo dogata soroya ko atti o hewtere yawmal qiyama o landoyo haqqe makko yeeso Allah no waawi ka ñaawa hannde ɗo jonnita jooma fenaande goonga jonnita jooma goonga fenaande wuurire noon jommum ɓittoɗo ha o mayira noon kono yawmal qiyama kañum amama Allah jalla wa ala a addete a ñaawuɗon emo ñaawanɗa fenaande tawi ko goonga o marno emo ñaawanɗa goonga tawi ko fenaande o marno darne ɗo yeeso Allah subhanahu wa taala justifioɗa jooma haqqe on hetta haqqe muɗum on jooma fenaande ɗen hetta fenaande muɗum no yeeso Allah subhanahu wa taala allahu seni ɗon o yettinga suratul bakara si wonano Allah duñirde yoga e yimɓe ɓe yoga leydi ndin bonayno sinno hara ko miskinɓe tu wooduno gurdam ɗam welatano seno hara ko alɗuɓe tun kadi woodano gurdam ɗam ɗam fotatano sinno hara ko ñaawoɓe tun ɓe ñaawatake ala kadi wonatano ko ɗum waɗi si Allah subahana taala ɓurdindini yimɓe ɓen o waɗi woɓɓe ɓe marɓe o waɗi woɓɓe ɓen ɓe mara fiyo ɓe mara ɓen wonu sengole e marɓe ɓen o waɗi woɓɓe marɓe doole fiyo lowɓe ɓe woni sengole e maɓɓe wuurire ni Allah duñiri yoga si wona ɗum leydi ndi ndi boneno ndi jiiɓotono kono Allah subhanahu wa taala ko jooma ɓural e dow tagore nden en torki Allah subhanahu wa taala yo arsuko e nunɗugol aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها رفيع الدرجات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله وإذا اتصف الحاكم بالعدل ألزم النفوس طاعته والقلوب محبته وأشرق بنور عدله زمانه وكثر على عدوه أنصاره وأعوانه وعلى القاضي الحكم بالعدل والاجتهاد في إيصال الحق إلى مستحقه وإيتاء الحقوق إلى أصحابها دون تمييز ولا اعتبار للمركز الاجتماعي أو الاقتصادي والصبر على أذى الناس فيه ومن لوازم القائم بالإصلاح بين المتنازعين أن يردأ الطامع في مجاوزة حده وطمئه في حق غيره ويصرح له خطأه واعتداءه فإن الصديق الحر هو من يجرئ صديقه المر ليقيه من الوقوع في الضر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوم فكيف به ظالم قال تمنعه أو ترده عن ظلمه أو كلمة تشبهها يتي الله سبحانه وتعالى متوتا ko sabu nemaji makko ɗin moƴƴereji ɗon ko heɓorta en seediti kala reweteɗo e gonga sewna kanko Allah seede yagal ngal tañƴinoɗen derɗoygol yawmal qiyama heɓugol dardiaji towɗi en seediti ko wonde annabijo Muhammad ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko yo Allah ɓeydanmo kissi e kanko e sahaba ɓen kala ñantinɗoɓe ha Allahu tabaraka wa taala rona leydi makko ndi si ɗum feƴƴi musidɓe julɓe nene gotoɓe si tawi ñaawo sifitori nunɗal hare o waɗɗini wonkiji tagore nden fof yo ɗoftomo yo yiɗumo ɓerɗe jiyaɓe ɓe yo yiɗumo annora nunɗal makko ngal jalbina yaɗuna on jalbina zamanu makko on yimɓe ajum ɓe mo ɓen ko ɓen ɓurata fallude diine yiɗuma ɓe mo ɓen yimɓe etotoɓe fallugol mo ɓen ɓen ɓurata fallude diini walloɓe mo ɓen haray no fawi neɗɗo ñaawowo yo nunɗu yo hittin yo tinno fi jonutugol haqqe on handuɗo e muɗum on e jonutugol haqqeji ɗin ka jooma majji en tawa sendiniraka
tawa ndaraka leñol, ndaraka gorol, ndaraka jawdi, ndaraka laamu, ndaraka ɓeeɗo ko ɗo iwri, ɓeeɗo ko ɗo iwri. ɗum hanana neɗɗo ñaawowo yo taw hara kullun sawa amama aynihi, yo taw hara tagore nden fof no fota sawa, no fota tari yeeso makko. o wawa no moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓe wowno noon. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde goɗɗo arno jeejangol wujjuɗo ka makko fiwata junngo makko ngon taƴe, nelaɗo hollugol wonde e nele fof no fota ka makko, ɓenni wallahi so tawi fatima ɓiɗɗo an o wujji mi taƴe junngo makko ngon. hada tamamul adli, ko timmugol nunɗal ngal noon. arana yo ñaawire sengo ɓeeɗa siko ɓeeɗa ko ɗum ɗo, siko ɓeeɗa ko ɗum ɗo. ɗum ɗon hana hakkunde julɓe ɓen, hanana hay neɗɗo keefeero si wona ɗum ka won ɗon ɓuttata. idan nunɗal ngal koye ngal waɗe ara ngal sendidiraka e muññagol lorraji ko yimɓe ɓe lorata ɗum kon. kala neɗɗo ardiɗo jama, kala neɗɗo ardiɗo jama o lorroto ko yo muñño kal lorra ɗon fi yo heɓe moƴƴere nden ka Allah subhanahu wa taala. ndaaru tun hay ka ɓeygure ma ñande ɓe ɗa mari muskilaji, ɗa mari probléme ji ko ñawata ñande ɓe ñande, ko ɓe wurta, ko ɓe yiila, ko ɓe yibta, sina ɗum ɓuttata. ko honno wiɗa noon e lanɗo leydi ndi, mama o halfini yo ñaawo on, o ɓe ɓuri marde probléme ji. kono ko ɗin probléme ji on tigi muññoto fi yo wawa jontude jooma haqqeji ɗin, haqqe majji on. hare no waɗɗi neɗɗo daraniɗo moƴƴintegol hakkude yimɓe ɓen, hay so tawina ɓe dowtu hakkude men ga si wiyama awa kaare kaare no yeddodiri, awa ɓadodiren ɗo moƴƴine hakkude maɓɓe, awa noon ɓadodirɓe moƴƴingol ngol ɗon no waɗɗi gooto fof neɗɗo tamƴiniɗo yawtugol sariya on, faalaɗo hettugol haqqe goɗɗo on, no haani ka ruttonmo ittonmo ka won ɗon. on tigi wete ha o feññinana neɗɗo tooñuɗo on bone makko o martinamo e jaggitugol ngol. ko wiyete neɗɗo giɗo giɗo ɗaɓɓaɗo on, kon mo tawata giɗo makko on so tawi woni bonni, o hollaymo bonnere makko nde, o jaɓata o yana e lorra. ko ɗum waɗi sinelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makuno ñandego ɓe makana sahaba ɓen ɓe maki wallu musidɗo maɗa on ka o tooñi ɗon e ka o tooña ɗon. sahaba ɓe inni nelaɗo ka o tooñaɗo min faami wallugol mo ngol ɗon, min faami wallugol goɗɗo si o tooñama. ko honno no woni wallugol mo ngol si o tooñi, ɗum ɗon min faamari ɗum. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wallugol mo ka o tooñi ɗon ko ya haɗumo e tooña ɗen, ko ya yiltumo ka o fokkiti ɗon, ko ya sakkumo e tooñugol ngol. wota jaɓanmo o ƴetta haqqe goɗɗo haray a wallimo, si a waɗi ɗum haray a wallimo siɗɗo ma ɗum. jogitoɗa junngo makko on hara o jattali, o piyali, o yennali, tawa jaɓali o jaggita o yewta sariya. si a waɗi ɗum haray a wallimo. waɗi so tawi a accidimo e ɗum no wawi ka o lorro ka aduna ga haray a wallalimo. si o tuubali kadi o lorroyo yawmal qiyama haray a wallalimo. amma si a sakkikemo e toñugol ngol, a jogitikimo juuɗe makko ɗen tawi a jaɓali o tooña, haray a wallimo, ɗum koni wallugol mo sagande o tooñi. ibadallah, wa min al adli mura'atu l-i'tidali fi ada'i shahada li'annaha min ad-dini wal amana li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala unabbi'ukum bi akbari al-kaba'ir thalathan qulna bala ya rasulallah qala al-ishraku billah wa uququl walidayn wa kana muttakiyan fajalas faqala ala wa qawlu az-zur wa shahadatu az-zur fama zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakat. haray musidɓe julɓe, nunɗal no haani ka on tigi wattana yiile e ɗum e kala e alhaaliji ɗin, kadi ka jonnutugol seeda yaaga. sabu ɗum koye diina kan jeeya, koye tottugol hoolaare nden tawa. sabu nelaaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam on accatami yeeto on ko ɓuri mawnude e bakkatuji jani ɗin, ɓe landiti ɗum laabi tati. sahaba ɓe wi ene nelaaɗo Allah, ko honɗum woni ɗum? yeeto men ko honɗum woni bakkatuji jani ɗin, ko honɗum ɓuri mawnude e bakkatuji jani ɗin, hal kayɗi jommu? nelaaɗo maaki ko sirkangol Allah, sirku billah min al mubiqat, koye halkoji ɗin jeeya. ko ɗum Allah subhanahu wa taala wi o yaafoyta ko yawmal qiyama. inna allaha la yahfiru an yushraka bih wa yahfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah o yaafata ko nde o kafidete, himo yaafano kala neɗɗo yaaduɗo e bone darngal, si tawi wona shirku o yaadi, si tawi kanko Allah himo faala, na de joomum sino faala, ko si himo faala kanko Allah, liman yasha, wonande mo o faala yaafanade on. si o yaafanakima o nangima haray fa bi adlihi subhanahu, koye nunɗal makko waɗi noon o yamirino maka adna ga o haɗima, o immini kono yamire kono haɗe, o addanima ka yamirore nden e haɗore nde windi fi si a yejjiti a daaru ɗon andita. si a waɗali ɗum ha a maayi a tawoyimo, ko simo faala o yaafo, simo faala o lettama, si o yaafikema
ɓural makko ngal heno mawni si o lettima ko nunɗal makko ngal o waɗi e hoore ma. idan go'o e bakkatuji jani halkayɗi jommum ɗin sirkalngol Allah subhanahu wa taala. ko wana noon uququl walidayn ƴaggal ngol yumma e ɓen ɓe ƴawini ya ƴawru jolda si ɓe wowni yennaɓe dayir hattataka yennugol ɓe piyaɓe hattataka piigol ɓe waraɓe. hada akbarul uquq ɗum ɗo ɓuri mawnude e ƴaggal ngol yumma e ɓen. ɗum woodi e yii ka piyoɓe yummam e ɓenmum yennoɓe waroɓe en heeɓi ɗum e zamanu men. haray ko ɗum ɗo ɓuri mawnude e ƴaggal ngol nene e baba nelaɗo tawi no soɓɓindi ko ɓe maaki ɗiɗo piiji ɗiɗi sirkal ngol Allah e ƴaggal ngol yumma e ɓen. ɓe ɓanti ka ɓe soɓɓindi ɗon ɓe tooli ha moƴƴi ɓe addi kalima tulfitu nadar ala ɓe addi konngol ngol tawata yeƴƴintine wonaɓe yewtede ɓen. ɓe maaki ala wa qawlu zour e wowlugol fenade ko yimɓe ɓe wuuri e mum kon ka yimɓe ɓen hoɗi toon ko yimɓe ɓen yehi ha waɗi ka haqqille mum kon wonde si ɗum waɗali ɓe wurata. yimɓe ɗuuɗuɓe hannde waɗi ka haqqille mum si fenali wurata. andi ɗum ko ajaban ɗum ko kaawe noon. nelaɗo sallllahu alih w sallam e maaki wowlugol fenande e seeɗitagol fenande. nelaɗo seeral no fillinno ɗiɗo ɗiɗi wowlugol fenande e seeɗitagol fenande ha sahabaɓe wi jalla nelaɗon o deƴƴa wa min al adli wujubu taswiyatu bayna al awlad fi l atiyati wal wasiya fa an amira qala sami'tu nu'man ibn bashir yaqulu a'tani abi atiyatan fa qalat ummuhu amratu bintu rawaha la arda hatta yashhada rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala inni a'taytu ibna amrata binti rawahata atiyatan wa amaratni an ushhidaka ya rasulallah qala a'tayta sa'ira waladika mithla hadha qala la qala fattaqullaha wa adilu bayna awladikum qala faraja faradda atiyatahu. haray ko wana noon kadi no waɗɗi fondi nunɗugol fotindira hakkunde ɓiɓɓe ɓen haron tigi jaɓali ɓurɗindinde ɓiɓɓe ɓen. woɓɓe ɓen si nawni ko ñawdeteɓe si ɓe weelama ɓe faalama ko ɓeyditi e dépense ñameteɗon ɓe jonnete. l'école ka ɓe janngata ɗon ko excellent ka fof ɗaɓɓi ɗon ko ɗon ɓe janngoyta. ɓe ɓiɓɓe oɗa ɓen ɗon kan dépense liɓaɗo fii fof on si yoni awa si yonaali ala ko ɓe ɓeyditira waɗi noon kamɓe a yiɗaɓe. l'école ka ɓe janngata ɗon ko fii tuwota jama o hibboye ko ɗum nadirɗaɓe ka l'école um ka quartier amma ɓeeɗa ka ɓe janngata ton ko ɓe ɓe yoɓane paasi ɓe yaha ɓe yoɓane million ji ɗuɗuɗe e nder hitande nden oɗa kañum sino faala yaw sino faala accu ɗum. on tigi hulu Allah ɓeeɗo ɓiɓɓe fokkita mayɗe awa kaari o jonnanaylamo parcelle an on lambagne ma parcelle an on solo pirimo e ko nanditete ɗum wasiyano woɓɓe accana woɓɓe ɗum ɗon ko hunde harmude noon. ɓiɓɓe ma iwɓe ka ceeci ma ɓen ko waajibi e hoore ma yiya a fonnidirɓe ter nene maɓɓe ɗoftima ɓe yedduma. la ibrata taskitagol ala kontatake fawatake e ɗoftare nenejo on fi haqqeji ɓiɗɗo on. julɓe ɓen no hani andude ɗum. ɗoftare nden hakkunde ma e ɓeygu ma ko hakkunde mo onon ɗiɗo woni ko haqqeji ma o jogii e to ha o jontama haqqeji maɗa ɗin fii kanko himo yeddi Allah ɓay salagol sonnajo jonutude moodi makko haqqeji makko ɗin ko Allah o lundi ko nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam o lundi. si o lundi yamirore maɗa nden an fii kanko o lundike Allah o lundike nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wota ɗum ɗon kadi puuse an kadi lundoɗa yamirore Allah e nelaɗo tooña ɓiɓɓe ɓe bonnali. wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu idilu wota dey fawu on konnagu woɓɓe goo ha ronkon nunɗude nunde ɗum ko yamirore Allah subhanahu wa taala. yawmal qiyama la taziru waziratun wisra ukra. ñande dargal ngal dari wonki bakko ndinki rondota ko wonki bakkatu kiya hay ka adna ɗo bonnere goɗɗo fawata ko goɗɗo ka adna ga si wona taw hara jommum no mari batte jungo nder ton si wona ɗum haray ko kanko rondoto responsabilité on. idan ɓiɗɗo ma on paykun kun duuɓi tati duuɓi nayyi paykun kun tawata fiyake makko fof ko e jungo ma woni o bonnama hay hunde sino bonnuma ko nene ma no bonnuma ko nene makko. idan wota bonnere nenejo on juuro ɓiɗɗo on si wona ɗo yawmal qiyama a jaaboto yeeso Allah subhanahu wa taala. on tigi koyo nunɗu ɓiɓɓe ɓen ɓe wona pied égalité yeeso ma
haqqeji maɓɓe ɗin ɓe hetta ɗi tamaman no ɗi timmiri noon andita yawmal qiyama Allah lamnotoma fi maɓɓe fo maɓɓe ɓe fotanama ter ɓiɓɓe maɗa ɓen no fotanama ter yeeso Allah subhanahu wa taala Allah landitoytoma koya nunɗu tawa toñaali hara jattali haqqe goɗɗo jonna oya ko wajibi e dow kala jongallejo wadde ɗum ko wajibi e makko oɗo sahabajo ɓeteɗo Nu'man ibnu Bashir o wi ñande goo ɓen an okkanno dokkal o ndaari e nder jawdi makko ndin o waɗani ɓiɗɗo makko on geɓal ko tawata ɓiɓɓe hedditiɓɓen heɓali bi sababi min ashab ko wonno o sabu on kono o waɗanimo dokkal ngal o waɗanali ɓeya ndaare sonnajo moƴƴo nene paykunku wi mi seeditantako ma ɗum ha mi landoyo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam est ce que rewɓe meɗen men fof ko ni wayi sonnaɓe ɓe tawata moodi mum fukkiti oñaade ƴetta haqqeji siina mum ɗin jonna ɗum o enna huɗo Allah subhanahu wa taala jonnude sonnajo on haqqe makko ko on addi men fof moodi makko fukkiti oñaade ƴetta haqqeji ɓiɓɓe siina muɗum ɓe waɗana ɓiɓɓe mum ɓen kañum jonnuto ɓiɓɓe oya ɓen haqqeji makko ɗin ɓe mari ɓen sonnaɓe o okki ɓiɗɗo makko on dokkal nene paygungu wi mi seeditotako mi jaɓata a okki ɓiɗɗo am on dokkal ha mi yeytoyo nelaɗo si nelaɗo Allah seeditike mi jaɓi si nelaɗo seeditaki mi seeditotako Allah koren sihoɓe sonnaɓe o immi o yehi ka nelaɗo kanko tigi waɗɗo golle ɗen on nelaɗo mi okki ɓiɗɗo an kaarijo dokkal kono ɓeygu a wi tigi tigi on seeditotako hade seeditiɗa ni'mal mar'a o sonnajo ɗo moƴƴi ga o moƴƴi mi okki ɓiɗɗo an on dokkal mi waɗanimo geɓum kono ɓeygu a wi o muñño o seyditotako o jaɓata o accordata hi dokkal ngal ha nde seyditeɗa o nelaɗo ma ki ɓiɓɓe ma hedditiɓɓen a waɗannoɓe sifa ko waɗanɗa on ɗon kon oye nelaɗo kanko tumi waɗanimo nelaɗo ma ki fattaqullah huule Allah daka o hulali Allah ga huule Allah waɗilu bayna awladikum nun ɗe hakkude ɓiɓɓe moɗon ɓen o yiltiti o watti dokkal ngal kangal hani wonnode ɗon kangal hani wonde ɗon haray ɗe ɗo jawle ɗe moɓuɗen ko jawle ɗe faggitiɗen enen yimɓe ɓen no hani andude jawdi ndin an tanke hiɗa wuuri ko an jeyndi wona ɓiɗɗo ma jeyndi de yimɓe ɓen no hani wadde ɗum ko haqqille mum yimɓe ɗuuɗuɓe no waɗi ko koni yangade ɗo koni yanganade ko fi ɓiɓɓe naam ko fi ɓiɓɓe ɓen kono noon jawdi ndin an tanke hiɗa wuuri koye junngo ma andi woni a wata sendude ko jeyɗa ko ama yaali a acca l'islam o sendanama si wona ɗum a yana e probléme ma ya acca piiro ka galle ma tawa nde mayɗa ko justice yehete galleji buy no woodi Konakiri ɗo hannde ko justice on arata ƴanta location ka galle jonna ɓeygure nden tawa ko beeɓe yalta toon imma woɓɓe ɓe luwayno e nokku goo ma woɓɓen hoota ka mawɓe muɗum ɓen hootita toon e ɓikkoye mum koye kono tawa galle ka darnoɗa ɗon ka yanganiɗaɓe ɗon ɓe wata wonde ɗon saabu yiite nge huɓɓuɗa aɗo a mayde yimɓe ɓe ɓe reeno e ɗum jawdi maɗa ndi jogito ko an jeyndi zerundi fodde gurdam maɗa ɗan waɗani kadi hani wonde ɗon ne a ɓiɓɓe maɗa ɓen needi l'islam o ƴetta e jawdi ndin faggaɓe fodde hiɗa wuuri ɓawde mayɗa acca l'islamu sendanama holla ɓeygure nden kadi ko ɗum simi maayi ko l'islam woni ko ñawata ɗo ko l'islam woni ko sendata acca wasiye simi maayi ko l'islam woni ko sendata l'islam on daara hanuɓe heɓude ɓen e ko ɓe hani heɓude kon e no ɓe heɓirta noon acca ɗum wona e junngo l'islam o kono ta gooto jaɓu mimminande hoore mum probléme ko atti o mayde galleji ma ɗin leyɗe ma ɗen biyeji ma ɗi marɗa ɗin ko ɗin ko e kontima an woni ko an jeyi jogito ko an jeyi fodde hiɗa wuuri zeru fodde hiɗa wuuri si a maayi noon l'islamu zera si tawi ɓe accuɗa ɓen ɓe jaɓi gollitirde dina kan si ɓe jaɓali tawa ponso pensa on ko waɗi ko ɓawde mayɗa tawa a lamnitoytake fi ɗum ɗon ka Allah tawa mara toon geɓal haray ɓiɓɓe ɓen ko fonneteɓe ɓe fof ɓe naade e l'école gooto ma façon gootu ɓe ɓorno coñci gooti ɓe ñaama ñaamete gooto ɓe waalo waalande wootere ɓe yara njaram gootan ɓe ñawnde ñawndigu wootu haray ko ni haani hakkunde ɓiɓɓe men yo na taw hara ɓeeɗa ko ñaamata ko ɓe ɓeeɗa ñaamata ko no serti ɓeeɗa no saɗɗo no ñawdirte noon ɓeeɗa kañumna no ñawdirte no ɓeeɗa kippirte yo janngo no ɓeeɗa kañumna no kippirte si wona ɗum yawmal qiyama haray a rondike haqqeji boyi haqqe paykum ko annda sina an ɓa ɓiɗɗo on o annda sina an gooto fof ɗo ɓiɗɗol mum on no anndi ala ɓuri ben mum
ko kala ko ɗum anndi annda ɓuri bemmum no woodi e hoore leydi ndi ko sangade on tigi janɗi o wadde senndirde ko boni e ko moƴƴi o annda babakari no ɓuri ben am kono si wona ɗum ado ɗum himo anndi ɓuri ben makko ala jooni noon so tawi kanko himo anndi ɗum tawi an a jonnitali mo haqqe makko on yawmal qiyama allah tabaraka wa taala lannoytoma ɗum a yoɓoyey kadi a jonnitoye ka julde ma e korka ma e hajju ma ko ɗum iwoyta en torki allah subhanahu wa taala yo arsuku en gollugol ko o yaforta en yo arsuku en nunɗugol e ɗiɗo haqqeji ɗi tawata e landitoyde fi majji yawmal qiyama haray ɗen anndi ko e lebbi hajju ɗi wonɗen e kala sahi no woodi ko yewtete ko tawata fewno ɗon ko ɗum hani yewtude no gasa hara e jumaare feƴƴuno en ko fi ɗum ɓe yewti en fi hajju ngun jumaji aroje ɗen kadi no gasa ko ɗum yewtete ɗen kono ala kullin gurdan ɗan koye junngo allah subhanahu wa taala woni haray ɗen toronira musidɓe julɓe ɓe allah tabaraka wa taala okkori moyen ɓen no ɓe hajjiroɓe wakkilo ɓe hajjoya hajju ko tugalal e tugale l'islamu ɗen jowi l'islamu neɗɗanke on o timmata o sellata o timmatis no ɗaɓɓira noon ha sagande o waɗi ɗeɗo tugale joyi be on tigi o timminade so tawi woni o heeɓi feere heɓugol feere ngol yo taw hara heeɓi paasi ko yarete makka kon e ko ñamoyta ton kon e ko accanta ɓeygure maɗa nde ɗo kon si a heeɓi ɗum hara hajju waɗɗike magoy na ɓe darna kuɓeje janegoy na ɓe heeɓa machine ko yaragoy na taw hara ɗamari personnel ɗamari galle jane si hajjoya la si a heeɓi ko yoɓete paasi kon e nde hitande ɗo 40 millions e seeɗa wattike ɗon ko accanta ɓeygure ne mberu dumunde ko wonoyta e ko ñamoyta ton kon haara waɗɗike ma hajjoygo ndaare hajju nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki alhajju lmabruru laysa lahu jazaun ila aljanna hajju ɗiggangu e mum hajju ngu tawata allah yeddaka e mum tawa jawdi ndin ko daginde jommum ko yaari kon o yehi toon o waɗi ko haani wadde kon e ko haani wonde ɗon eno wi'ira e waɗire noon o tooñaali o lorraali goɗɗo o waɗaali bonnere toon waɗaali bakkatu hay huunde yewmo arafa allahu tabaraka wa taala o waylitanaymo ɗeri makko ɗin o fitta kala ko wonno to kon haa laaɓa o jonnama ɗerol kesol ko ɗum artata kama ko an anndi ko windata toon hannde kadi a wawi wañande yumma ma jibinma ko honɗum julɓe jooɗi no anndi nde moƴƴere no mari jawdi ko yaara waɗoya ngal ɗo gollal ɓe montane kala ko ɓe golli ɓe winde e naatoyoɓe aljanna ko honɗum jama jooɗi ronke hajjoyde jooɗo ellinora mi darnali taw ala ko ɓeyguru nen sora haqqe nde ɓeygure e haqqe ma on an e haqqe allah tabaraka wa taala on ko mbo hani ardinde ko haqqe allah on e haqqe ma on an e haqqe ɓeygure nden noon allah no ƴetti garanti fi nde ɓeygure nanu narzuquhum wa iyyakum ko minen arsikata ɓeygure nden arsika on onon kadi yo julɓe ɓe wakkilo ka heɓuɗa ɗo 50 millions wo wakkilo yaha hajjoya hajju ngu waɗɗikema ko wajiɓe e ma yo hajju ndaare ɓural ko woni e nder hajju ko allah tabaraka wa taala wi kon li yashhadu manafi'a lahum yoɓe seedoyo mum nafooreji maɓɓe waktu gooto mo juulataka kaaba almusharrafa waktuji guluuje temeɗɗe joyi alfu mi'ati sal ɗum duuɓi capanɗe harayɗa juulude ɗo hara heɓali waktu gooto fana ton fana gooto juula ɗon duuɓi capanɗe tawa heɓali fana ɗo julɓe ɓen no hani hittinde ɗum haray so tawi woni allah arsikima ɓernde laaɓunde e annuye moƴƴo anniki hajjoygol haray ko adima waɗɗade ko etagol ɗaɓɓita ko honɗum hani waɗoyde tun wono andirɗen noon a ɗaɓɓay ɗo passeport ɗaɓɓa kala ko landa ɗo ko yaha markoyoɗa waɗa fof fiya yahu haray ko noon kadi waɗɗorima ya ɗaɓɓiti ko honɗum sariya o wi e hajju ko honɗum woni hajju ngun gasota ko e ɓawo mum kala yahowo hajju mo hani etade o anda ɗum ko attiyoyade hajju ngun ko honɗum woni gasata ko e ɓawo mum wajibiji hajju ɗin anda ko ɗi jelu ko honɗum e henɗum etoɗa anda ɗum ko attiya yahude tana yahu ko woni wo ko giddiɓe ɓe waɗanta no woodi ko ɓe waɗantama ɗowma ɗowdude yaha ko ɗo wangete wangoɗa ɗon kono wanga gongol ko an watta ko jangete kon ko an waɗata goɗɗo jangantama idan on tigi eto o anda ñawoji hajju mum ko attiyo yahude wono andirɗa noon a yahay ɗo ɓe wisitama ɓe jonnama lekkele ko ƴetta lagine ga ɓe jonnama lekkele ko ƴettoya makka ɗum fof ko wi no hajju ngun newora a wayto kadi ɗaɓɓita ko honno hajju ngun moƴƴirta jannginoɗa anda si a wawata win ƴettude deftere jannga yahu ɓaɗoɗa karama koɓe ɓe tindinama ha manditoɗa bete allah no newini hannde karama koɓe lawɓe reedu no wooda waɗuɓe muhadaraji waɗuɓe kutubaji juma waɗuɓe yewtereji ɗum waɗa e kaseteji goɗɗum ngo ko yiyete goɗɗum ngo ko nanete
ɓanna ɗum jentoɗa lutta jentagol ɗum kala ko wonki ɗuuɗi nande wo o maritoto on tigi manitoto on tigi jento ɗum o anda ko haali waɗoyde ton kon fii so o hewtoyi o anda ko honno waɗirta fii wota wonu o yahi tum makka o wiye alhajji tawa ko ɗum ɗon tum tawa golle yaali ko haali gollude ɗum ɗon fodore fodane nen ko hajju ko so tawi joomum ha waɗi no hani waɗirde noon nelaɗo sallllahu alih w sallam e ma ko no hajju kama ra'aytumuni a hujju hajjire no wiruɗo miɗo hajja ɗo ni idan ɗum no landi jangginagol no landi landagol si a jangga no landi ɓadagol anduɓe ɓen si tawi woni a anda andinoɗa ko honɗum woni ko waɗoyte ton ko atti a yaade on tigui waɗa ɗum haala en toro allah subhanahu wa taala ɓe allah windani ɓen hajjoygol e ndeɗo hitande yo allah arsu koɓe laɓɓinalngol allah ta ko ɓeno yarde ko fi tottugol faridda hajju en hoore maɓɓe wona fi wiyede alhajji wona fi yo wiye kaari kadi hajju tana ɗum ɓe naɓude tawa ko ihlasan lillah ko laɓɓinalngol allah tabaraka wa taala ta ko ɗum ɓeno yarude si o yahi to yo allah tabaraka wa taala newinanɓe golle ɗen so newinaniɓe o yafanaɓe bakkatuji maɓɓe ɗin kala ɓe allah windanali kadi hajjoygol e ndeɗo hitande yo allah arsuko ɓe duuɓi arayɗe ɗin so tawi joomum hoddiranaka hajjoygol yo allah arsuko mo gollugol ka o heɓirta aljanna ɓay ko aljanna heɓota ɗon no ɗuuɗi na ɓe hajju tun na ka hajju tun aljanna heɓoto ɗawa golde golleji goo ɗo woɗi mayɓe ɓe hajjali tawa allah tabaraka wa taala yettiɓe ko aljanna n geɓal maɓɓe idan si a wawali hajjoyde allah windanalima a hajjoye ɓana fof nodda toon toro allah duumoɗa e dewal ngal toroɗamo yo artike gollugol ko tawata wonande saabu nata aljanna ɓayna hajjugol du yo allah arsuko en ɗum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين